ቡና ሁሉ ነገር ነው። ቡናማ ደስ ይላል። ቡና ጨርቁን ጥሎ አስፋልት ለአስፋልት የሚጮህ እብድ ነው የሚመስለኝ ሲሪየስሊ። ኦር ፋትካው ታውቂያለሽ? ፋትካው ዝም ብላ የምትታለብ። Coffee is like a hug. When you arrive to one place and you feel that you are at home, even if it is not your original home. Para mí, el café representa como un genio, como un ser mágico que tiene el don de atraerte. ቡና አንቱ የተባለ ግዙፍ ትልቅ ሰው ቡናን እንደ ህፃን ልጅ ነው የማየው። ህፃን ልጅ ሁሉ ጊዜ ትስቢዋለሽ አይደል? Coffee is like reggae music for me. You know the vibe of reggae music. I would say coffee as energy. I would feel it more like energy. El café para mí es pasión, es vida, es amor. Es un ser con el que yo me voy a la finca y le hablo. Yo me voy y le hablo a la mata de café, me voy... ቡና ከሴት ጋር ነው የሚያያዘው። ቡና ከባህል ጋር ነው የሚያያዘው። ቡና ወንድንም ይወክላል፣ ሴትንም ይወክላል። አገሩንም ራሱ ይወክላል። ሽታውም ደስ ይላል፣ አነቃቂም ነው። በቃ እሱ ጠጥተን ስንነሳ ድካማችን ሁሉ ይነሳል። ቤቱንም ያሞቃል፣ ጎረቤትንም ያጠራራል። ቡና ደስ ይላል። Coffee is one of the most important value change in the Ethiopian economy, taking into account that 70% of the people that are involved in the coffee value chain are women, and taking into account that the climate change is one of the main challenges that Ethiopia is facing in terms of production and productivity, how we are not going to work on women, coffee and climate change. ኢትዮጵያ የቡና መገኛ ሀገር ነች። አርሶ አደሮቻችን ከቡና ጋር ረጅም ዓመት ኖረዋል። እንዴት ቡና ማምራት እንደሚቻል፣ እንዴት የአየር ንብረት ማቋቋም እንደሚቻል የራሳቸው ዕውቀት አላቸው በባህላዊ መልክ። ይሁንና በእጃቸው ለምሳሌ የተሻሻለ ዝርያ አይኖራቸውም። በቂ ትሬኒንግ፣ በቂ ስልጠና የላቸውም። በቂ ዕውቀት የሌላቸው አሉ። ይሄን በማቀናጀት እኛ ጋር ያለውን ዕውቀት ይዘን አርሶ አደሩ ጋር በመቅረብ እነሱ ጋር ያለውን ደግሞ ሞር በማዳበር ይሄን የቡና ምርትና ምርታማነታቸውን እንዲያሻሽሉ ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ይገኛል። When this project was starting to be thought, one of the main institutions, of course, was to discuss with Ethiopian Coffee Anti-Authority, as it has the mandate in the coffee sector here in Ethiopia. But as we wanted to have a big focus also on research connected with climate change, we also considered very important to work with research institutions. We started collaborating with Ethiopian Forestry Development and also with Ethiopian Institute for Agricultural Research, and more specific with the Jima Agricultural Research Center. ይህ ፕሮጀክት የሚሰራው ከአምስት በላይ ከሆኑ ኢንስቲትዩሽኖች ጋር ይሰራል። ከነዚህ ኢንስቲትዩሽኖች አንዱ በኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ስር በጂማ ግብርና ምርምር ማዕከል የሚከናወኑ ተግባራቶች አሉ። ከነዚህ ተግባራቶች 3 ተግባራትን ነው ሲያከናውን የቆየው። የመጀመሪያው የኮፊ ቤዝድ ዳይቨርሲፊኬሽን ላይ የሚሰሩ ስራዎችን ምን ይመስላሉ የሚለውን ጥናታዊ ምርምር ነበር እየተካሄደው። በሁለተኛው ስራ ግን ሰስቴኔብል ኮፊ ላንድስኬፕ ማኔጅመንት ጋር ተያይዞ የሚሰሩ አገር በቀል ዕውቀት ወይም ኢንዲጂነስ ኖሌጅ ጋር ተያይዞ ያሉ። በሶስተኛ ደረጃ በእነዚህ በሁለቱ ጥናቶች ፋይንዲንግ ላይ መሰረት በማድረግ እዛ ያሉ ክፍተቶችን ለመሙላት ስልጠና የሚሰጥበት አክቲቪቲ ስለነበር እሱን በስድስቱም በያዩ ኮፊ ፎረስት ባዮስፌር ሪዘርቭ ስር የሚገኙ 6 ወረዳዎች ላይ ስልጠና ሰጥቷል ማለት ነው። ይህን ሲያደርግ ሴቶችን እና ወንዶችን ባላንስ ለማድረግ የራሱ የሆነ ስትራቴጂ ተጠቅሞ ነው። እነዚህ ኤክስቴንሽን ሰርቪሶችን ለነሱ በሚመች ቦታ ለነሱ በሚመች ሰዓት ይሄን ቴክኖሎጂ ለነሱ ፕሮሞት አድርገን እነሱም እንደ ወንዱ እኩል ተጠቃሚ የሚሆኑበትን ሂደት መከተል ነው እኛ ልናደርግ የምንችለው። ድሮ ከነበረን ቡና አሁን እነሱ ከሰጡን ካተካከሉ ካለቃቀሙ በቃ ከስራ ሁኔታ ልዩ ትምህርት ወስጃለሁ ለማለት እችላለሁ። እነሱ የሰጡን ቡና በሽታ ማያጠቃቸውም፣ ከተሰራበት ብዙም ፍሬም ይሰጣል። አይኑም ትላልቅ ነው፣ ቆንጆ ሁኔታ ላይ ነው ማለት ነው።
ሲጀመር ውመን ኢን ኮፊ ራሱ እንደ አሶሲዬሽን የስኪል ጋፕ ለመዝጋት በቃ ይሄ ሰስተነብል ላይቭሊሁድ የተሻለ ገቢ ማግኘት ምናምን የሚለው ስኪሉ ሲመጣ ፕሪሚየም ኳሊቲ ሲመጣ የገቢን ጉዳይ ያስተካክለዋል። ሰም መደበኛ ከሚባለው ስራ ውጪ ቴምፖራሪ ስራዎች እነዚህ ሲዝናል ስራዎች ምናምን በጣም ኢንጌጅ የሚያደርገው ሴቶች ነው። ለቀማ፣ ማበጠር፣ መለቅ፣ ይሄ ሶርት ማድረግ ፕራክቲካሊ እስከ 95% ወደ ታችኛው ቫልዩ ቼን ስቴጅ ሴቶች ናቸው። ሞር አዌርነስ ላይ መስራት እንፈልጋለን። ከአዌርነሱ ባለፈ ደግሞ የሴቶች ኮንትሪቢሽን ቫልዩ እንዲደረግ እንፈልጋለን። ከዛ ግን we want to do a small study on the role of women in coffee value chain. It's not only the government, no, like all parts in the society, they have to contribute to this. And also, of course, to work with the civil society organizations. Many times, like we do have already these strategies or these documents, but the community is not aware. So there is also the need to bring that information to the community, to the producers, to the women producers, to make sure that they know that they have this right, they know that they can ask for more, that they should have access to things, to resources, to knowledge. So all together we have to contribute this to make the coffee sector more gender equal and also more climate sensitive. የደንን ቫሉ እያሳጣ ያለው ነገር እንደ ኢኮኖሚክ ሶርስነት የሚታይበት እንትኑ አነስተኛ በመሆኑ ነው። ነገር ግን ከደን ውስጥ የምናመርታቸውን ምርቶችን ዳይቨርሲፋይድ ማድረግ የምንችል ከሆነ ኢኮኖሚክ ቫልዩ እየጨመረ ሊሄድ ይችላል። ስለዚህ ከዚህ ከቡና በተጨማሪ ሌሎች እንጨት ያልሆኑ የደን ውጤቶችን አስበን እነሱ ላይ ምርምር ብናደርግ ደን አደር ማህበረሰብን ከመፍጠር አኳያ የሆነ ነገር አስተዋጽኦ ማድረግ እንችላለን ብለን ስላሰብን ተጨማሪ የሆኑት other non-timber forest products ብለን እዚህ ፕሮጀክት ውስጥ ለመግባት ይችላል። ኑጉዲሴ ባየ ጀብነ ጉዳ kan nu fide waa'ee bunaa waa'ee walqixxummaa kanadha jechuudha. Abbooliin keenya buna dhaabu itti fayyadaman beekanu malee warri itti fayyadama baranii saayinsiidhaan itti dhufan immoo kan rakkisaa jiru saayinsii buna sanaa keessatti haala qilleensaatiif haala dhiyeessii qorichootaa sana balleessu muuxannoo gaa qabaatanii dhiyeessii waan sana irraa dhukkubni kun dandamatee buna sana irraa badu dhiyeessii kana irratti fakkeenyaaf amma sanyii filatamaa gaafa jedhamu gandi sibboonoo goo aanaa cooraa gonni buundoo beddellee kun jechuudha bunaan beekamaadha caakkaadhaanis bosonaan beekamaadha jechuudha. So these partners, we were from the beginning discussing to see how could we prepare, no? How could we think of this project, having this multi-stakeholder approach, and having many different sectors, no, within the project. But also we realized how important it was knowledge, and to see how could we systematize the knowledge that was being created, not only from scientific, but also from the traditional knowledge, and how to make this knowledge useful somehow. So then we did the mapping, and in the end we started working as well with Austria, with Organization for Social Science Research in Eastern and Southern Africa, and they are working in the Knowledge and Learning Unit. In the Women Coffee Climate Project, our role as knowledge management and the knowledge and learning unit is led by Austria, and we had a number of tasks that we are supposed to cover in this project. The first one is ensuring that gender perspectives are adequately addressed in the project. Second one is in knowledge exchange. We have a community of practice called Ethio-Latin Coffee. This community of practice is a knowledge exchange platform where we have South-South cooperation between Ethiopia, Colombia, and Honduras, where experts in coffee sector, in climate change, in gender issues come together to share their experience. And so far we have conducted around 15 webinars. One of the main added value of the Spanish cooperation in this program is our vast experience in Latin America. We were working in Honduras or Colombia since a lot of years ago, and we were very engaged on coffee value chain in these two countries. It's because of that putting together the experiences in Honduras and Colombia and in Ethiopia was a catalyzer that we only
pushed a bit at the beginning, and now this is something that is working by itself. The Etiolatin community of practice, I think that is one of the main results of this program. And when we have the possibility to see together coffee experts from Honduras, Colombia, and Ethiopia with this passion, with this experience, for us it's really a pleasure. Creo que algo muy especial que ha dejado este proyecto y que está sembrando en cada una de las personas y de las instituciones que estamos siendo parte es que el café es uno. Las caficulturas, los sistemas son diversos, pero al ser un único producto podemos generar una red de trabajo muy fuerte, una alianza estratégica entre los países productores que nos permitan sacar adelante y fomentar desarrollo para las comunidades que producen el café. Creo que hay unas victorias tempranas muy importantes que se pueden resaltar y creo que en Etiopía las instituciones han podido referenciar procesos de innovación, de desarrollo tecnológico, de economía circular, que muy seguramente en próximos pilotajes podrán implementar este tipo de aprovechamientos en pro de producir de manera sostenible. Resaltar, creo que algo importante es cómo generamos equidad en la mujer. Y bueno, cabe resaltar que el café es un producto que une y esto nos va a unir y seguramente habrá que implementar muchas cosas de aquí en adelante porque hoy pues estamos haciendo el cierre del 6º encuentro. Hoy en estos días y en esta última visita que estamos haciendo aquí, pero seguro que van a venir otras cosas, otros procesos para el beneficio no nuestro, no para el beneficio de Fabiola ni de la organización, no, es para el beneficio de muchos otros caficultores que de verdad necesitan esa ayuda, ese apoyo. The two programs we did outside ከዚህ አይ ኦፕኒንግ ነበሩ። እዛ ባለ ሀብት ናቸው ሴቶቹ። ዴር ዌል ኦርጋናይዝድ ኮሚኒቲው በጣም የተጠናከረ ነው። የሚሰሩት ስራ በጣም ለልጅ የሚተርፍ ነው። በቃ የሆነ እንትን ይዞ የሚሄድ ታይዋለሽ። በቃ እኛ ጋር እሱ አሪፍ ነበር። መተባበርን፣ መደጋገፍን፣ አብሮ መስራት፣ ከመነጣጠል አብሮ መስራትን በቃ ብዙ ነገር ተምሬበታለሁ። ራሴን ራሱ እንድፈትሽ አድርጎኛል። ማለት በቃ እኔ የት ነው ያለሁት? ምን እያረኩ ነው? እንዴ እስካሁን ምናምን የሚለው ራሱ ቆጭቶኛል በእውነት። እሺ ያሰለጠናቸው ከዛ ቡናቸውን አምተው የት ያድርቁት? ስለዚህ ወስደው ለሚያደርቅ ኦር ዋሽንግ ስቴሽን አይደለም የሚሰጡት። ለምን የራሳቸውን ቡና እስከ መጨረሻው ፕሮሰስ አድርገው ተጠቃሚ አይሆኑም? ትንሽ መፈልፈያ ነገር ለምን አይኖራቸውም? ማኑዋልም ቢሆን እንደሱ አይነት ነገሮች ላይ ማያያዝ። ከዛ ማርኬት ሊንኬጅ ገበያው ጋር እንዴት ብለው ይጉት? ማን ነው አሲስት የሚያደርጋቸው? ያ ጋፕ እንዴት ይዘጋል? እሱ በሙሉ በጣም የሚቀጥል ስራ እንድናይ እድል ሰጠ። ይሄ ከስፓኒሽ ኮኦፐሬሽን ጋር የሰራ ነው ስራ ማለት ነው። ልማቱ ላይ የሴቶች ተሳትፎ እንዳውም ዶሚናንት ነው፣ 70% አካባቢ ነው። ግብይቱ ላይ ስንመጣ ግን ኦልሞስት 10% አካባቢ ነው ያለው። ስለዚህ ማርኬቲንግ ስትራቴጂ ማዘጋጀት አለብን ማለት ነው። ይሄን ማርኬቲንግ ስትራቴጂ ስናዘጋጅ ደግሞ የተለያዩ ስቴክሆልደሮችን አሳትፈን ዊሜን ኢን ኮፊን የመሳሰሉ የተለያዩ ዴቨሎፕመንት ፓርትነርሶች አሉ። እንዲሁም ደግሞ በተቋማችን ውስጥ ያሉ በልማቱም በግብይቱም በአስተዳደር ዘርፉም የሚሰሩ ኤክስፐርቶች አሉ በዚህ በቡናው ላይ የሚሰሩና ከነሱ ጋር ሆነን እንደ ቲም ያችን ማርኬቲንግ ስትራቴጂ ዴቨሎፕ አደረግን። የተቋሙ ያዘጋጀው እንደ ሀገር ኮምፕሬሄንሲቭ ኮፊ ስትራቴጂ አለ። ከዛ ውስጥ ነው በብዛት የወሰድነው ጀንደር ሴንሲቲቭ የማድረግ ስራ ነው ስንሰራ የነበረውና ሴቶችን አንቀው የሚይዙ ችግሮች ምንድናቸው፣ ልማቱ ላይ ያላቸው ተሳትፎ ግብይቱ ላይ ሊመጣ ያልቻለው ለምንድን ነው የሚለውን ነቅሰን አውጥተን በስትራቴጂ ዲዛይን አድርገን ሰነድ አዘጋጅተንለታል። እንግዲህ ይህ ሰነድ በቀጣይ የሚተገበር ነው ማለት ነው። ገቨርኒንግ ስትራቴጂ ነው። Yes, it comes out of taxpayers' money and they're willing to change things እኛ ጋር መጥተው that warms your heart ግን at the same time for how long like እኛም ይሄ ለኢትዮጵያውያንም ጭምር እስከ መቼ ነው ከዴቨሎፕመንት ፓርትነርስ የተቀበልን ቡናንም በጣም ሪች ከሀገሪቱ ካሉ ነገሮች በጣም ትልቁን ሪሶርስ በእርዳታ የምናሮጠው እስከ መቼ ነው? ይሄ ለኢትዮጵያውያን ነው።
ለዴቨሎፕመንት ፓርትነርስ ግን what is that one thing you can do for Ethiopian coffee to take its own like rightful place in the global stage? That one thing. እሱ ላይ ፎከስ አድርገው in their expertise ማለት ነው። The way forward, or what I would dream, is that we wouldn't need this kind of intervention. We like to think in a future where women could have access easily to their land, to, as mentioned, to the different resources, to have the knowledge, to have the technology. So like this, it will be fair. They will be able to work and to contribute to the communities and to have their livelihoods in a fair way.